pamra in Mizorama meitei te chuak tura ati hnu le MSU in meitei census nei an tum thu an tarlan hnuwa meitei engemaw zat in Mizoram an chua san ta a thu nei tu ten an chin chia danin tun hnaya meitei Mizoram chua san hi zaruk somruk bor vel an tling ta a ron let le te ero chin chia an ni to lo wangin azat chi a hriat thei an ni lo Manipur buai hnuwa meitei zinga Mizoram chua san an om zeu zewa mase tamber chu MSU le pamra in thu chua an siam hnuwa chua kan ni MSU chuan meitei te hi ninga thlariat sang ni somni pathum ral ma a Mizoram ron let le vek turin an ngenin an hriat tira heti lai hian central YMA chuan Mizoram meitei omte thlabar lo turin le thlamuang taka om turin an ngen to bok ani kha thu don nei na soidanin all Mizoram Manipuri Association hruai tu te chuan engzat chia nge meitei zinga Mizoram chua san an hriat lo thu an soya atira chuan an ron in report a borok engemaw a om hnu chuan an in report to lo anti all Mizoram Manipuri Association hruai tu te soidanin Mizoram meitei om te chu zirlai le sarkar hnathok an tamber Manipur a in silchar le a che vela an tam zok tarlan tawngin MSU chuan ni somni pasari thlasari sang ni somni pathum khan thu chua lo siam to in Manipura thil thleng me ka wanga Mizo mi puite dem na tur zona wanga Mizoram chua san tu te zong zong chu arang thayang bera an hnathona hmuna let vek turin an ngenin an hriat tirani heti lai hian Mizoram MP pahnih te po thei top chu in Mizoram tan an thok ve zela tun hnaya Forest Conservation Amendment Bill arun vung thar le meka Mizoram MP pahnih pusilal rosa nga Lok Sabha le puke vanal vena Rajya Sabha te chuan sarkar lai BJP kai hruai NDA a tilma se Forest Conservation Amendment Bill sang ni somni pathum chu an du lo thu le an do dal don thu an soi pusilal rosa nga chuan he dan siam that na hi ni nga ni khan Lok Sabha chuan a pom thu a soya soi ho na po om lovin in au buai na kara vote manga pom ani hetiang tho hian Rajya Sabha po anti arin om thu a soya soi ho na oma soi na hun pek ani chuan dodal zonga soi ve nge ya tum lain chutiang ti na hun om lovin pom liam ani ta ni na soya Manipura tharum thona thleng mek chungchang au chu puyala tumjel thu soi boka sarkar lam hian an rem ti ero arin lem lo thu soi ni Rajya Sabha MP puke vanal vena point Forest Conservation Amendment Bill hi Mizoram le India marchak pumpui laka thil thalo takani awangin Rajya Sabha a soi ho tura chhop chu ani huna hun pe kani chuan dodal zonga soi atum thu a soi boka Manipur buaina chungchanga rules ani somruk pasari tlo chhana thu soi hi ni tin ala dil zela phalsak ala ni lo thu le F2 MP dangte dil na po Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar chuan ala phalsak ri lo ni ina soi Mizoram MP pahnih te chuan NDA atil han ni chungin Uniform Civil Code UCC po Parliament chunga le po na an dodal thu le dodal zel an tum thu an soya Mizoram mi puin an du lo thil chu dotlat an tum thu an soya ni Manipur buaina chu chinfel hlei thei ala ni lo ground lama an la nok ching chi vet ani ber maya inkana thar aom le thut thin boka tunkar to po hian inkana thleng report om nual inkana chu inkana lo ni ta sela Manipur kai hnei pon lam politics in lum let dante kan puang le dona Eptupol MP rualin Manipur an tlo dan chanchin te ato pa Russia Ukraine in do kan puang le don bokani Manipur pon lama Manipur athil thleng du lo na sarkar malak dana lung oilo na lantir ani vezel boka protest hoi hot ani chamchi Manipur thil thleng do dal na chu na siklama po kalpui ni in tharum thona lian taka thleng Maharashtra Nasik district a Satana khopuya Manipura zona thlak meiche pahnih chunga mipat meichet na lam hoya inti nomna na thleng dodal na kongzo in tharum thona achanga hei wang hian police som chuangin hliam an tuar ni in official chuan a soi in rin mitla ya thil thleng chungchanga hian mi engemaw zat man an ni towa borok om dan hi thunun thei ani to ni in Superintendent of Police SP Sahaji Umap chuan a soi
mei ni thuma Manipur mei che pahnih sarua ka tual fan pui an ni chung changa pawng sualna thleng du lo na lan tir nan Eklavia Adivasi Singatana te tribal Paul dang le Vanchit Bahujan Nagadi te buat sain an tribal pui heti anga soisak tok thlavang ho na hi protest lian tham tak an nei ni in an soi heti la hian Manipur viral video chungchanga ti nom na tok mei chenu le pa chuan an fanu khati tak maya kholaya sarua ka chaya an diriam tu sarua ka chaya diriam tu nia anpu an man ta chu na taka hrem turin an phut non le a mei che pakhat nu chuan thil sual ti tu te hi thi tura hrem na pe ka du anu hian a fapa le a pasal rong mu a phut boka anni po hi khamini khan an thi ve boka ni ka soi du chu ke ni tribal minority te hi mei te tenen kan kho sa thei to lovani kan kho sa tlang thei to lovani pani na chuan ka fapa le ka pasal ruang mu ka du boka ni ti in a soi Manipur hi state le central in an hoisan to congress Eptu party in zom khom alam to ya India an ti chuan boruak lian takan siam meka Manipur an tlo rup maya ni kha Congress MP Adir Ranjan Chowdhury chuan India delegates ten Manipur an tlo ti soin ka soi tumber chu Manipur hi ngai tha ani ati state le central sarkar le puin an ngai tha zela wangin boruak a chhejual zela remna hi arang theyang bera siam tharanga ya hei hi apoimo hle ani ati Governor chu nun phungpa ngai siam le turin thei top chua turin kan phut ani ti in sarkar hlo cham zia soya Manipur relief camp badin hun lungchiat thlak taka cheng te chu Congress MP India Blokatel Congress MP Phulu Devi Netam ni cham tura Manipur India MP zinga tel chuan hol pakhata mi zalia tanga zanga velan riaka state sarkarin dal chawal naupang te chawa pe ani ati nilengin ei turdang an hulova toilet le bathroom facility omlova kemba mi pui en kol dan an niam hle thinlung atina takzetani ati India MP rol te chuan Manipur governor an mu Manipur Borsap Anusuya Uki an mu nuin India Alliance palai te chuan media te hna thuan soya Congress MP Adir Ranjan Chowdhury chuan governor chuan Manipur din munchin feldan tur zong chuak turin mi zong tho ho puya som se ti in rotnan thlena hunram chang kan nei vele parliament a central government laka pressure liam tak kan siam le don ani ati mi puin an harasatna an soi chuatele central government le state government atanga malakna an nei lo dante mi puite harasatna helaya kan huwa kan hre hi kan lom hle no confidence motion hi poma Manipur chungchang soi ho na nei turin government of India kan ngena thilom dan hi a chhejol zelani tin India rampum ven himna lama ngai tuana tharsen kan ngai pha don he boina hian India rampum himna ati che thayani ati Indian National Democratic Inclusive Alliance chuan Manipur mi puiten en inpum khatna nget tak nei an tiam palai zinga somni pakhat zinga tel All India Trinamool Congress roi tu Susmita Dev chuan Manipur kal opposition party tangrual Pol India chuan state chunga tharum thona tuar tu te tranpuina anpek tur thuwa tiam Manipur boina hi chin fel thoya ni lo chuan rampum himna ti der thong theyani Congress MP Congress roi tu Adir Ranjan Chowdhury chuan Manipur nam inkara boina chu chin fel thoya ni lo chuan ramtan ven himna lama harasatna lian tak siam thei ani donani ati Chowdhury chuan nitin boruak a chiat zela wangin parliament a Manipur chungchang soi ho turin kan ngena Manipur chungchanga kan thil mu ta chu parliament a kan hlanang ati namtlem sok te ti du dana le Christian te ti du dana angin kan state thren khata chuan hei hi an hriat dana ni meka Maharashtra lama po tribal Paul pakhatin Manipur thil thleng wangalung oilo nan lan tira wangin mi somni zet an hliam nge a khopui engemaw zata protest hi na yani toni ni somret pakwa kal ta chung hian Manipura law and order ti chiat vekani India MP te chuan memorandum an thelut Eptupol India Bloc Alliance MP palai te chuan Manipur governor chu Ras Bhavana huin Marchak State Manipur an tlo nuwa an thil mu te memorandum an thelut Manipur governor hne la memorandum an thelu chu
Manipura boruak muan lo tak kara in rol turin le ni somret pakwa kal ta chunga dan le thupe ken ko thei ani lo dan te ti chiat vek ani dan te union sarkar hriat tir turin kan ngen boka ti in memorandum an thelo chungchang an soya hei hiram na siam thar le tura Manipur din mun khir tak kara malak na tur poi mo ani central anin rol theinan nun phung pa nga ya theinan ani ante BJP MLA in Manipura Union Territories siama phut Manipura nam inkara boina achua nuwa mi puinga event lo tak chu in rel bol na ran siam hi ni a kuki zo hroi tu pakhat BJP MLA ni bok Paulian lal hau khip chuan state a nam inkara boina chinfel dan tur kong chu Union Territories rang pathum ma siam hi ni ati hau khip hian PTI na komna state chunga nam rang ta na zelen na zau zok nei chu atul thu asoya politics le administrative lama malak na lian tham taka omangai ta central hriat puina ani ngai boka ti in na soya tunma kuki khotlang hroi tu ten kuki zo area ta na administration ran siam tura an phut nakal to chu tinun thar le a phut bok mase Manipur Chief Minister N Biren Singh le Meitei Paul Kokomi Coordinating Committee on Manipur Integrity Imphal Paul engemozat umbrella kai hroina hnuaya state thiat tura malak na engpo chu na satakin an do dal thuan lo sei to a kuki Paul kuki National Organization le United People's Front ne na inbiak na nei mek central sarkar point hetiang formulation hi an do dal hri ni in an soi Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel chuan double engine government in Manipur tharum thona ti top thailo ati Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel chuan ni somkwa liam to a Manipur po kang mek mase double engine sarkar hian ati top thailo vani chan na le chuan lam tur anjong mek ani central hian ati to pangai central sarkar hlo cham bel zel na lantir na ani China ronin rol turin kan hak ti na emni Government of India hlo cham na ani ati India Alliance chuan sarkarin Manipur nam inkara boina athunun theilo ni in an soi Eptupol chuan Prime Minister Narendra Modi chu angoya wangin an soi sel chun zom zela Manipur athil thleng mek chungcha nga Brazil's indifference alantir India Alliance atanga palai somni pakhat te chuan ni somret pali chung jet Manipur nam inkara boina mek chu sarkar machinery in athunun theilo vek ni in na soya sarkar phong von tu ten an thunun theilo vek ni in an soya dan le thu pek in omzia anei to lo ni in an soi hetiang hi Mizoram din munita se president rule amin puanna rei to nge yang Eptupol India atanga MP somni pakhat omna palai te chuan inrin ni khan Imphal an thlenga Manipur din hunan zirchianga me ni thuma marchak state a namle nam inkara buena chuwa ka wanga har satna thleng mek chingfel turin an kal relief camp engemozat an tlobok relief camp din hunchu alung chia thlak hle ni in an soi heti la hian Manipur governor chuan geng rep tuar tu pahni kuki zo mai che pahni hna cheng noi som panga ve peta tharum thona hliam tuar te hna singkhat sanga a petran mek bok ni in India Today chuan a soi heti la hian Manipur lamka area veteran pasari state pum huap tharum thona thlenga hliam tuar te hna cheng singkhat sanga theu pe kan ni bok inrin ni khan Manipur sarkar Manipur governor Anusuya Uki chuan zona thlak mai che pani mai te mi parwalin saro ka kong an zo pui anti nomna pani te jang na domna tan cheng noi som panga ve ape hemi ma hian Central Bureau of Investigation CBI chuan Manipura Thaubal area pong sual thleng ni a soi chungchanga chui chian na chu CBI ten an kalpui ta CBI ten FIR an file section 376 noya he case kalpui ni in pong sual case thu boy rip takani kha sarua ka zo na thlak mai che pani 12 fan pui thu boy kha soi to angin IPC section zathum som sari paruka char sani baka IT Act noya thu boy an ziak lut boka Central Agency hian tual tha gang rape outraging modesty criminal assault thu boy te le thu boy dang te an siam sak Manipura tharum thona thlena tangkhan FIR singkhat chuang zialu ni towa mi za somret pakhatin nunan chanta chung zinga chuan meitei somruk kuki zo tribal za som pathum
CAPF Pathum Nepali pakhat Naga pakhat Hriatlo pakhat heng zinga somni pakhat meichhia ni in meichhe zinga som pasari chu zo hna thlak te ni in meitei meichhia pathum atela Naga hian pakhat a awm bawk Manipura tharum thona thleng chungchang chuan ka thinlung atina takzet ani West Bengal Chief Minister Nam inkara buena chuaka Manipur mi puite chu mi hringta na remna kalpui ram ram mani mi hring puite ta na remna kalpui ram ram turin na cha an kianga anding rengdon ni in atiam bok Prime Minister Modi ka ihruai Central Sarkar chu Manipur chungchanga an ngoi thu soin West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan July ni somthum khan tharum thona na sa taktuar state atanga thonthulung chhiat thlak tak taka hriat chuan a thinlung atin a hle ani in a soi India Tangrual Paul MP malak na chuan omzia anei ngei don ni in a soya hei hian tharum thona na sa taktuar Manipur mi puite hliam atuam dam don ni in a soi Manipur atanga thonthulung chhiat thlak tak tak ka hriat hian ka thinlung atin a hle thunei na changtu te an ngoi renga hemikara hian India hian an hliam atuam dam dona thlamuan na an hmule don ani ati Eptu Tangrual Indian National Democratic Inclusive Alliance India MP somni pakhat Manipur tlote chuan cholni khan hun an khara relief camp chuan lunga ti chhelle ni in an soya dan zom ma om lova ni khata ve khat chau chuan ei tur po a chhle ani mi hring ni na an dik na chanvo an chang phalova Manipura dan le thupe kin omzia nei lova zom a hlolova sarkarin thupe ka keng zo to lo a keng ko zo to lo ni in an soya Manipur governor nena an thil hmu dan thlenin President of India nena thilom dan dik tak thlen turin memorandum an the lut ani